Evo, gospodine Jakšiću, kakva je situacija u vašem mestu i okruženju, odnosno u Bavaništu? Je li krenula žetva suncokreta i ako jeste, kako se kreću prosečni prinosi? Pa što se tiče žetve suncokreta, očigledno da će ove godine ta žetva da se oduži i da će trajati duže nego što je bilo prethodnih godina, zbog toga što nisu padale ravnomerno kiše, nisu padale u svim potezima isto, nisu isti hibridi sejani, tako da da imamo poljoprivrednike koji su obrli svoj suncokret ili skinuli ih sa njiva i završili ili vršu suncokreta, imamo poljoprivrednike koji nisu ni počeli sa vršidbom. Ja konkretno kod mene suncokret još zelen i vlaga mu je veoma visoka. Za pre 2 dana kada smo bili probali, bila mu je vlaga 15. Tako da sad čekat ćemo još nekoliko dana da vidimo šta će se dešavati i kako će, vidjet ćemo, gledat ćemo kakvi će biti vremenski uslovi i ostali uslovi što se tiče samog skidanja suncokreta i žetve. Što se tiče prinosa, prinosi su puno manji nego što su bili prethodnih godina, čak daleko manji ni od proseka. Prvi otkusi koji su kretali su se od nekih 500 do 1000 kilograma po lancu ili katastarskom jutru, što ako bi pretvorili u hektar iznosi od nekih 800 do 1500 kilograma po hektaru. Sad ova žetva koja smo kasnijih dana rađeno kreće se od nekih, da kažemo, 1500 do 2500 kilograma po hektaru. Da li to ovako, s obzirom na sve okolnosti u kojima se ova godina i vegetacija odvijala, ipak zadovoljava nekako vas kao proizvođača? No, daleko od toga da nas zadovoljava. Mislim, mi smo, što se tiče ovih svih kultura koje su sejane u proleću, u minusu. Suncokret je možda najviše otporan na sušu, pa je najmanje i podbacio sprem ostalih kultura, ako vidimo kakav je kukuruz na njivi i to. Međutim, to je daleko od dobrog. Ako znamo da se prosjek kod nas kreta od nekih 3,5 do 4 tone po hektaru, a sad ne prelazi, maksimalni prinosi su 2,5 tone, mislim daleko je to od nekog prinosa koji zadovoljava i koji će pokriti naše troškove. Sad, pored prinosa, možda i još važnija cena. Šta kažete o trenutnoj ceni i kako se ona kreće? Kakva su vaše očekivanja? Pa što se tiče cene suncokreta, mi dobro su upoznati poljoprivrednici, svake godine imamo problem sa tom cenom. Zbog čega? Zbog toga što suncokret je naš proizvod koji možemo da stavimo na lageru i sa kojim možemo da kalkulišemo kad ćemo da ga prodamo. Tako da moramo da ga prodajemo pri skidanju i čekati konačnu cenu koja će se formirati. Tako da svake godine imamo taj problem, kako da kažemo, pod znacima navoda, neki sukob sa uljaricama, izvoznicima, gde oni, mislim, ljudi legitimno traže da žele da plate manje suncokret da bi imali veću zaradu, a mi tražimo cenu koja je adekvatna i koja je tržišna, bez obzira da li smo u plusu ili u minusu. Tako i sada, na primjer, prema najnovijim procenama Evropske komisije, znači prosječan rod suncokreta, na primjer, u Francuskoj je 2,2 tone po hektaru. U Hrvatskoj ide 2, nekih 75, 80, 2, ajde kažemo 8 tona po hektaru. Bugarska se kreće na nekom nivou oko 1,7 tona po hektaru, dok u Rumuniji je prinos prosječan prinos 1,5 tona po hektaru. Tako da očigledno je da je suncokret deficita na tržištu, tako da se očekuje da mu cena raste. Ako se ne desi nešto nepredviđeno kao što nam se dešavalo, što znamo prethodnih 2-3 godine, gde se ulazilo ono što nije trebalo da se ulazi, gde je neko nešto želeo da ostvari koji nije u to upućen i koji nije bio adekvatan niti sagovornik, niti taj koji je to. Tako da sad, što se tiče same cene, ovde kod nas se kreće cena od 50 do 60 dinara što se tiče akortne. Znamo da se svake godine cena formira tamo krajem oktobra, tako da ova akortna cena koja je to, mi kao proizvođači dobit ćemo uz dogovor koji se budemo dogovorili, a kasnije će se formirati, bit će ta doplata gde će se formirati konačna cena. Tako da mi očekujemo da će cena otići
još dosta gore, baš zbog toga što je suncokret deficita na tržištu, kako kod nas, tako i u okruženju. Znamo da su Bugari imali prvu žetvu i da im je prinos bio 1700 kg po hektaru. Znači, Rumuniji su imali još manji prinos i, kažem, Francuzi isto koji su isto također veliki proizvođači koji su poznati po visokim prinosima, prosječan prinos im je bio 2,2 tone po hektaru. Tako da, očigledno da suncokreta nema, rafinisano ulje ide gore, i tako da se naša cena suncokreta se formira na osnovu tog rafinisanog ulja koje je za preradu. Ako znamo da je to rafinisano ulje otišlo više od 40% gore, ako znamo da je prošle godine cena suncokreta bila sa 50 dinara sa PDV-om, znači ove godine ako ide sprem ulja, ako bude otišlo 40% gore, znači trebalo bi da cena bude neka minimalna cena oko 70 dinara. Sad, šta će se izdešavati i kako, vidjet ćemo. Što se tiče cena u maloprodaji gdje se prodaje ulje, znači to nije merilo za naš proizvod i za suncokret. Znači to je nešto na što su nas upućivali i na što su nas vezivali, što mislim nema naš suncokret se meri po ceni ni rafinisanog ulja, a ne po ceni u prodaju. Gdje će se oboriti cena ulja u prodaju, oborit će se na osnovu toga što će se smanjiti marže, a ne na osnovu toga da će otići suncokret dole. Tako jedino ako se ne desi nešto nepredviđeno, cena suncokreta trebala bi da izvuče neki svoj maksimum i da mi dobijemo adekvatnu cenu koju zaslužujemo. Mada i sa tom cenom teško ćemo mi pokriti gubitke, ali to je opet naše i mi ulazimo u taj rizik proizvodnje i gledamo u nebo kako će biti i šta će biti. Samo znači ne želimo da se desi neki monopol na tržištu, neko kalpersko ponašanje gdje će se dogovoriti, gdje će opet sve biti na štetu i na teret proizvođača. Da li ste vi kao Nacionalna asocijacija poljoprivrednika Srbije imali već neke razgovore sa uljarama ili sa Ministarstvom poljoprivrede? Pa mislim, ja ću da budem iskren, znači mi nismo u ovom trenutku želeli da razgovaramo baš zbog tog kretanja cena na rafinisanog ulja na svjetskom tržištu, gdje smo vidjeli da je otišlo ulje gore više od 40%, tako da to očekujemo rast i samog zrna na suncokreta. Međutim, ako se bude desilo nešto nepredviđeno, kao što smo napomenuli, morat ćemo da reagujemo, morat ćemo da upozorimo ako bude došlo do nekih neregularnosti ili što, kako da kažemo, kršenja zakonskih normi što se tiče tržišta suncokretovog zrna.